Let the rain of your presence fall on me. Every day that I live, with every breath I breathe, let the rain of your presence fall on me. Everywhere that I go, Lord, let your presence flow, rain on me. Let the rain of your presence fall on me. Every day that I live, with every breath I breathe, let the rain of your presence fall on me. Everywhere that I go, Lord, let your presence flow, rain on me. Love divine, joy unspeakable, overflowing in my soul. This heart of mine is refreshed and at rest in your presence, in your presence. Love divine, joy unspeakable, overflowing in my soul. This heart of mine is refreshed and at rest in your presence, in your presence. Let the rain of your presence fall on me. Every day that I live, with every breath I breathe, let the rain of your presence fall on me. Everywhere that I go, Lord, let your presence flow, rain on me. Rain on me. Come on, church. Come on, let's go. Come on, church. Let's praise the Lord. Come on, church. Come on, let's go. Come on, church. Come on, church. Come on, let's go. Come on, church. Let's praise the Lord. Come on, church. Come on, let's go. Come on, church. Come on, church. Come on, let's go. Come on, church. Let's praise the Lord. Come on, church. Come on, let's go. Come on, church. Come on, church. Come on, let's go. Come on, church. Let's praise the Lord. Come on, church. Come on, let's go.
pesema fapetai. La 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 mai, la 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 mai, la 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 mai. Siva siva mai, siva siva mai. Lue lue mai, lue lue mai. Pati pati mai, pati pati mai. Mia lelito tope pesema fapetai. La 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 mai, la 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 mai, la 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 mai. Siva siva mai, siva siva mai. Lue lue mai, lue lue mai. Pati pati mai, pati pati mai. Mia lelito tope pesema fapetai. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's praise the Lord. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's praise the Lord. Let's go, 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 let's praise the Lord. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's praise the Lord. Let's go, let's go, let's go. La 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 mai, la 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 mai, la 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 mai. Siva siva mai, siva siva mai. Lue lue mai, lue lue mai. Pati pati mai, pati pati mai. Mia lelito tope pesema fapetai. La 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 mai, la 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 mai, la 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 mai. Siva siva mai, siva siva mai. Lue lue mai, lue lue mai. Pati pati mai, pati pati mai. Mia lelito tope pesema fapetai. La 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 mai, la 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 mai, la 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 mai. Siva siva mai, siva siva mai. Lue lue mai, lue lue mai. Pati pati mai, pati pati mai. Mia lelito tope pesema fapetai. Fioia oe, se o whapaleina oe, ila uvi inga, olo mamalu pa ia whaanene ina. Angeluma au ole langi, angeluma au ole langi, kerubi maserafi, manu mataita, ia falo alo ele atua, o mai tatota puai. La
tere se pati mo lo watua. Hallelujah. Ia le ali nei tai au. Tātou o mai fia. Se o tātou vivi I ma whaaftaia le atua le lei. O ia leo ma whai ona tai mai lo soifua ua maua seola. O ia fo o le mafuanga o le tātou o mai le tai au le nei. Tātou o mai se o tātou whaafetaia lo na anga le lei. Vivi I ma whaamanui lo na suafa. Se o tātou whaafetaia lo na lofa e ala I mea siri wa ia whaia mo I tātou. Ale awa noa le nei tātou te whaafetaia I a tei. Whawhiroa I atu mwhata lofa atu le nei tai au. I le suafa pele o Yesu Keriso. Su le tamao le ngā luenga. Tai o le kalesia. Su sunga I li whaife au. Le lo le kalesia. Sunga I toi inam ti a kono. Tamam ti nā matutua. Whawhiroa I atu mwhata lofa atu le tai au le nei. I le suafa pele o Yesu Keriso. Kai mai lava upo le fionga pa ia le atua. Tala le fai salamo tāvita. Rona loto fia. Rona nganga e whapena na fsota I pea I le atua. Fai mai ana upo. Le atua e. Ua fai lava oe ma mea mātou teno nofo ai. I le atupulanga ma le atupulanga. Ai lei whanaua mai maunga. Ai lei whaia fo e oe le lalo langi ma le atu lau. O lava mai le vavau. E o ai le whavavau. O le atua lea e le liliu o ana nafi o le aso. E o ai le whavavau e tu maula o atua. O le atua lea na whai vavenga I o na po mose. Noa ma peramo o le atua lava lea o tātou tāpua iai le tai au le nei. O ia o le atua whai vavenga. O lona suafa e siri suafa uma. A me le whatele e se pati mo ia. Lona nganga pa ia o taitaina mai tātou. Sei o tātou vivi ma whama nui a te ia. Sei a whai loa ana vavenga ma mewa ia whai ele soifua ma le ola. O le atua lea na te le tu ua oe na te le tu la fuai. Lona nganga pa ia lo fesoa soan. He ui na whai ngata le lalo langi le vaai o le tangata. Ai whai ngofi e mea uma I le whatasi mai o le li. Tātou te mawhai ai mea uma. I lona whamalosi mai ai tātou. O ia lea ua mafua I lo tātou tai au le nei. Tātou mai se o tātou vivi ma whamanui a tei. Whaafetai alo na anga le lei wala watu ma le whalo alo. A me te le tūlai mai ai. Ngole a matai ngole tātou Sauniga I le tai au le nei. Tai mai I tātou e la nganga pai o le atu. A moli mai whai tanga vai o le suafa o lo tātou atua. Let the rain of your presence fall on me. Every day that I live, with every breath I breathe, let the rain of your presence fall on me. Mai moia le tua. Every Ole na me sei na sala le la la. Lord, let your presence rain on me. Ele ai sei tu samaia. Oi ole le ono le tua ingo yuta. Your presence fall on me. Oi ole to mai moia le tua. Every day that ole suafa siri ase. Ole mamalu. Na tele tu ina se tu pua wata. Your presence fall on me. Oi fai lo ia te oe. Every na ta poinga ia te. Hallelujah. Rain on me. Love divine. Joy
mai lo atua. Rain on me. Tatala lo loto. Ave sa taulanga pati mo ia. Tatala lo loto fatanga le nganga pai o le atua. Olo sa ili mai o ia. Ile tapua yatu ya te ia ile nganga atua malifama. Fatanga o ia se ia fia mai o tai tai tato. Ele ei so tato malos. Ele se ato toa. A o ia e fai o la tato vivi ia ile tama. E ala ila la tai tai inga ile tai a ole ne. Fatanga o ia. So son, o ia tato fa mo mo. O ia tato tailo ile fina ngalo le tama. O ia so son ile tato bye bye. Ai a fia mai o ia vivi atu le tama. Tala atu ia ilo loto ia teia. O ia tato te la ngona ile fina ngalo le tama. Awa tule o ia te ia. Tala no atu o ile nganga pai o le tu. Tala no atu o e fatanga o e fio mai. Anganga pai o loto ia la fanau. O mai male loto fanau nau ia choa. O macho o mai. Macho bala ulia lau a fio. O oi o la macho fesoa soani sim. O oi o la macho tai tai. E te tai tai nei macho le tai au le nei. Fia mai e fai loa iai macho le fina ngalo le tama. Fia mai e tai tai macho. Awa o e macho te mawhai ai mea unga. E alai lo wha malosi mai. Macho bala au i lau wha unga. Se e wha au lau au whai ngalu enga ngalu lua i le tai au le nei. Wha au le au whai pesi. Le power team, le technician team, le media team. Wha au i ti akono ngalu lua lau au whai ngalu enga. Fai whiaua to ino le ngalu lua i le tai au le nei. O lau e kale sia mo le tapo inga iacho. Matou te nau nau i lo mamalu. Matou te nau nau i lau whaunga. Sa e whau ui ai matou. Sau sauina le nei whala i le mano lau toto ke risu. Sau sauina tonu ma whafo le tu. Sa poina, sa o loto le tapoinga lau e kalesi. O matou wala au tama. I lau upu fola fola i le tai au le nei. I alu ma le mana lau upu e ala i lau whaunga le tua. Matou la ngona mai ate o lau fina ngalu. E ala i le ngalue mai o nganga paia. Wha manuia i loto lau e kalesia. Wha manu ma whane nei ate. Fia mai o e nganga paia. Fia mai o lau whau. Nau o matou loto i ate o. Se wha manuia i lau e kalesia. Yesu
welcome you, Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah. Pena leo lo loto whawhetai lo atua nei tai au. Sauni tātou te whawhetai atu ia te ia ala ile nei tai au fo. Tai mai ai lo tau soifua ma so mātou wola. Ala ile malosi. Ole ea. Wa ia toi foa ia te tātou ile nei tai au. Hallelujah. Tapena lo loto te whawhetai atu lo atua nei tai au. Hallelujah, Jesus. Yes, Lord.
leo lau whawhetai le nei tai ao. Thank you so much, Father. Hallelujah. Langa atu lau whawhetai lau atua nei tai ao. Oh yes, Lord. Amen. God is good. All the time. Amen. God is good. All the time. All the time. God is good. Yeah. Hallelujah. Come on, man. Joy, 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 oh joy, Hallelujah. joy, joy, overflow in my life. And the joy, 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 joy overflow in my life. I got joy, 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 joy,
there is no sorrow, and there is no weeping. When we dance and dance and dance, joy overflow. I've got joy, 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 joy overflow in my life. I've got joy, 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 joy overflow in my life. I feel alright. Got the power and the spirit in my life. Oh, I feel alright. Got the power and the spirit in my life. 1 and 2, I feel alright. Counting my blessings and they one by one. 1, 2, 3, 4, I feel alright. Counting my blessings and they one by one. Oh, joy overflow in my life. I feel alright. Got the power and the spirit in my life. Oh, I feel alright. Got the power and the spirit in my life. 1 and 2, I feel alright. Counting my blessings and they one by one. 1, 2, 3, 4, I feel alright. Counting my blessings and they one by one. Oh, joy overflow in my life. I've got joy, 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 joy overflow in my life. I've got joy, 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 joy overflow in my I've got joy, 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 joy overflow in my life. I got joy, 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 joy overflow in my You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. Worthy, Lord. You are worthy of it all. For from you are all things, and to
Hallelujah. You are worthy. You are worthy. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Glory, glory, glory. Oh, Jesus. Yes, Lord. Hallelujah, hallelujah. E amaya te oe. E foia tu ya te oe. E tatau ya te oe le viinga le tua. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. You are worthy. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Glorify your name. Glorify you. Ele ai lava se tasi. E tutu sama oe le tu. Ele ai se tupu. E tutu sama oe o le tupu o tupu. E toa tutuli o mātou tuli vai a te oe. E tau tau oe lau lau whaiwa ua. Awa o oe o le atua na whaia le langi. Oe o le atua na whaia le lalolangi. Oe o le alefa ma le omeka. Father, we worship you. Be your oil. Be your oil. Glory, hallelujah, Jesus. Olo suafa e sili sili suafa umulama. Olo mamalu e sili mamaluma. Ele ai lava se mamalu e tutu sama o ele tua. You are God, holy and righteous. Yes, Lord. Yes, Jesus.
Hallelujah. You are God, holy and righteous. You are God. You are God. Reigning King, holy and righteous. Reigning King, reigning King. Hallelujah. Reigning King, Yes, Lord. holy and righteous. Reigning King, Hallelujah. reigning King. You are God, holy and righteous, holy and righteous. You are God. You are God. You are God. You are Lord. You are Lord. Hallelujah. Holy and Yes, Lord. righteous. Hallelujah, Jesus. You are Lord. You are Lord. E pai o ele tua. Ona o e o le tua e te tau ia i le vinga. Mātou o mai le nei tai au, mātou te tapua i atu i te o e le tua. Wa o lou lea finga ngalolo mātou tama. Se yo mātou sula o e le vinga le tua. Se yo mātou tapua i te o e o le na whaia me uma. Tamaia vi ia oe, vi ia oe. O le ola, o le ea, o le malosi wa ea umaia i le nei tai au. Mātou te whafoi atu i a te oe i le vi inga le tua. E ta tau i a te oe i le vi inga. E ta tau i a te oe le whamanu mo le whanetanga. Mātou a watu i a te oe mea uma le tua. Awa o mea umai a mai a te oe lo mātou tama. E tua vi ia oe. Vi ia oe. Ia vi ia oe whawa vau e whawa vau na. Mātou whapale oe le vi inga i le nei tai au. Mātou whalae oe le tua i le vi inga i le nei tai au.
Mātou a watu ia te oe le vi inga le atua. Ia tu mau ia te oe. O le whātau wae tu mau i o mātou tangata i le nei tai au. Vi ia oe, vi ia oe. Vi ia oe le atua. Glory, hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Father, we worship you. Yes, Lord. Hallelujah. Ole uma
tua le viinga le alau whanau le nei taia. Mai tau whapale oe, whafoi atu ia te oe e tua. Awai te tau mono mea ia te oe lo lava viinga. We give you all the glory, we give you all the honor. Ia tu mau ia te oe whaavavau, e whaavavau lava lo mātou tama. Ta pena leo lo loto tātou te tatalo i le mamano le tua i le nei tai au. Te ilo ele toi tau whailo ia te oe. Au le whaalinga pe una whailoa so tātou ta māua whailangi la na wholanga. Whai mai e iai le taimi, e iai le aso. Whai pena o na whio ailo na mamalu i Samoa. Lea le nei tai au e kalesia tātou ta talo i le mamalu o le tua nei tai au. Si atu ia ilo leo mai wala au ilo atua. Ta talo atu le nganganga le langi le nei tai au. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Pe mai olona mamalu e leilo e Samoa. Ai ai le taimi e whai ai e le tua. Alanga atu ilo leo i le watua i le nei tai au. Olona mamalu e whapena o na whailoa i a Samoa. Hallelujah, Jesus. Oh, Rama Mama Mama Sikerere Mama Mama Hana. Oh, Kororo Mama Mama Masia. Praise. Praise. Tatalo atu i le nganganga le langi le nei tai au. Oh, Rama Mama Mama Sikerere Papana. Oh, Rama Korosia la Mama Hana la Mama. Oh, Rama Mama Sikerere Mama Mama. Oh, oh, Rama Krasiendele Papana Mama. Oh, Sikelele Mama Mama Hana la Mama. Oh, Sikelele Mama Mama Hana la Mama. Oh, Rama Krasiendele Papana la Mama. Hallelujah. Oh, hallelujah, Jesus. Oh, we thank you, Lord. Hallelujah, Jesus.
mato tu vai a te o ele tua. A wao o le tua mai vavau e se o le whavavau. E vi ia lava o elo mato tama. Whawhetai le mafuta mai o lau fio le nei tai au. La ngona I mato uma le mamalu ma le sisili ese o lau fio. Le mato tu e patipati ai lo walofa blawanga le lei. E vi ia lava o e tama. Hallelujah, hallelujah. Langa whanau le tua. Amen. Hallelujah. Ia vi ia le tua ele nei tai au. Si tai au matango fie. Ele alofa ma le anga le lei o le tua. Hallelujah. Le au whiua tātou o mai fwoi sesi vaenga tā ua o tātou ola au au nei le tua. Peo le nei tai au o sa wha malosi. E winga wha maile tusia tā vita. E tolu fitu. Ia e fia lava oi a Iova. O na fo ina le e ia te oi o me mana o iai lo loto. Ma ia e fia. Le nei tai au e fia o e fai vi inga le tua. Amene. O le langona ngā o le fia. Le manui e tātou mawhitanga le nei tai au a whai mai alu. Watu le vi inga e saulon mamalu. Amene. Amene. Ai le fia e le me whaina e whai se mea whanau noi lumo le tua. Amene. Au ai le mua stauranga o tātou vi inga e te whai ma le fia. E whapena fo I lau sifuwai ma le tauranga I le tua. E te whai ma le loto whata. Le loto fia. Amene. Wa o me te tau I le tua. E taune e whaia. E taune e fia. E le fa e o fo lan mafutanga tina wa umatu e o mai fo nei tai au to e amata fo e fai ma le fia e ia na uma le sao tina ai o mai fo e fai ma le fia a wai vi I ai le tua amene e fa mai le o le sifa I upule ai ia e tu ina atu o wala I ai ova ma fa tu tua ia te ia o na fai lava le e ia fa mai ia e tu ina atu o ame te tonu o tatou lotu o ame mana o mia o le tua tali. E le tali mai stangata I tu atu. Ngā o le tua e tali I o tātou loto. Amene. Pe voi la o lau whaina tau langa masfua. E tu ina atu I le tua. O a voi mana onga loto. E mana o mia e tai tātou le te talo. E te talo e tu watu tātou mana onga I le tua. Ne e whapeo na whamanuia mai le tua e tai tātou. Amene. Ua ai whapea te alu watu I le I se whale o loa, se peke alu e whakau sau ka wale. E mawhainga e whai I te kātila pe e se tiskau. E maua tiskau o lea tua. E leo e maua se tiskau. E le whengi e whai lea tua e pe whainga a wha tiskau lau. Pe whakua whai aku vai asu leo solo o e ola e tā lafu I lea tua. A lau whai taulanga ia whai ma le loto whawhetai, whai ma le loto fia, whai le mea atoa. Aua na o le whai e se whasi mea wale, ai whai ma le loto whawhetai. Loto fia a wai fa man wia mai le tu e te tātou tu e wala awa tau te kalesia ma nei o lo tūlai mai o e te vai te tūlai o lo fia le li e tūlai mai tātou pa fo I le vi inga ia te ia sa o a le tango o lo lima I lau tanga tu sa o a tono le o le tanga le e fa man wia I le tua tātou pese fa man moli Come on, church. Come on, let's go. Come on, church. Let's praise the Lord. Come on, church. Come on, let's go. Come on, church. Come on, church. Come on, let's go. Come on, church. Shiva. Let's praise the Lord. Come on, church. Come on, let's go. Let's go, let's go. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's praise the Lord. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's praise the Lord. Let's go, let's go, let's go. Hallelujah. La lo la lo mai, la lo la lo mai. Siva mai, siva mai. Lue mai. Pati mai. Ia le li, tata pepe se ma fa petai. La lo la lo mai. Lue mai, siva mai. Lue mai. Pati mai.
Le tua le mātou tama. Le fia lava o mātou loto mātou te whaaftaia lau a fio. Au lau a fio e sisili ese o lau a fio mamana e te tau iai le vi inga. Whaaftai lau a fio le nei tai au, le sifurua i ma tau langa lau whanau. Wa esi le fio, whaia ma le loto whaaftai a te o le loto fia lea, mātou te whaatino ina o mai me te tau i lau a fio. Whaaftai li nei tai au, sifurua i ma tau langa. Pa talo i e whamanuia, i pisinisi o ngā luenga lo o hapeo na awala mai nei tupe o mātou whahia. Talo i e whamanuia, e whasenga ti a konu lato ngā luenga whai lea sa ma lea sa. Whamanuia fo i e rolu whapena lufi ina lea tua. I ai le pote a te lato te whaasoa ina ai lea tua, a wanga luenga whai tono lo i ka le sene e tupu maola, ai a fo i lava le vi inga i a te oe, ara langa whanau lea tua. Amen. Hallelujah. God is good. All the time. All the time. Hallelujah. Tato wo mai te mele. Nei Sauniga. O le whamane tunga i tae au te tasi o sa. Tato te whamana tuna i pēr. Le alofa tau muli o le tua. Leanga le leo le atua e le mawae i lo soifua mo le tatu wola. E ei te mea vea i mea moni e le o le mea sao. Ai ei te mea vea i mea le sao. Ma mea pe i moni. A tatu whalongolongo atu se upu mai le atu e le nei tae au. I le tusi a matai o lua sifuru ma le fitu, e upu lua sifuru ma le whae whapea. Wai loe pi lato ua le au ngala na upu. Ai ati li ai le wawao. Ona tango ai le o ia, ua whawhango ai o na lima i le vai lumo le motu o tangata. Ua whapea atu. O te mama au le toto le nei tangata me tonu. Whaitalia lava o tau. O mai le tala pilatu. Ua au iloa, ua le au ngala upu. Nale winga o le tala. Nale winga o le whainga. Ua tu e pi lato le whai unga e whai e le tangata. Ua tu e pi lato le whai unga e whai e le majority. Po le te o tele o tangata. Ua whai le whai unga i lunga le wawao, ma le pisa o, ma le leo tele, ma le majority. Ai wangalo ia pi lato. E aile na upu na whai. Whapea. O tele i loa se mea sala ile nei tangata. Aile ngata ilea. O le whe au na au mai i lana vaa. Whapea mai i whai upu sifuru ma le iwa. Ia oe nei e mau i lea tangata mia tonu. Awa na o matuati ngā ina i lau miti i a te iha. Amen. Te whaafonga i le awea i mai le whalitua. Po le awa pilato. Ia oe nei e mau i lea tangata mi o tonu. Awa na o matuati ngā ina i lau miti i a te ia. Ui i lea. Ua tu e pilato. Le mea moni. Watu ua e pi lato le mea moni. Talu ai le wawao. Le pisa ho. Ma le alanga mai o tangata.
ta tala mai parapa. Ai leo le mea moni lea. Amen. La tatou wawaaira i lisi tu. I le tu la e Yesu ma le fi le mu. Le se upu. Le se tala. Le se avanoa na au mai fai atu ai se upu. Ai sea. Le winga o le upu fi le mu. Ele o le fai ina. Amen. Ele o le fe me ai. Ele o le ai o se mea e toi pa apai ai. Ele le ai o se me fa mautu iai. Lona loso. Po ua vai fo i lona tino. De ai. Ele o le fai ina. He is standing in a quiet strength of complete surrender to the will of his Father. Rono wingala, atu e wha upu, le whainga o le wha misinonga lea. Maturity is not the truth. Amen. Maturity is the truth. The truth is the will of God. Le ma se upun tō ngana Yesu. Le ma se na tala na tō whai atu. Why? Because he submit to the will of his Father. Whamai tala Yesu no usau e whai le whina ngalo lo jama. It is not my will. It's my Father's will. E ui lava la ele isa o le whainga o le whai. Peita ia nera whaatanga e le atua. Se ia wala atua i le wha o le tanga. Se ia o atua i le manongi o le ola. I le lalolangi. Se ia o atua i le manongi o le ola i le lalolangi. Se ia o atua i tutono o lo maota. Se ia o atua i tuluinga e fia o le lalolangi. Le fi le mumoni lea. It's the blood of Jesus that shared on the cross. Leala leana leai mase upu. Leai masana upu. Why? Because he submitted to the will of his Father. Amen. O leanga ia tule au whenga luanga. Tufu ina tule tino male chocho Yesu Christ. What's your decisions today? O la la whai unga nei wha masinanga. Hallelujah. Au e tula i mai ma e sauni e talia. Le tino ma le chocho Yesu. Tatu tula i mai. Hallelujah. He is standing in a quiet place. Surrender to the will of his Father. Fapena fol tatu tula i nei chaya. Le ato tol na le nei sauni. Le ato tol na le sauni ngale na faya Yesu. Ilungo Calvary. It's because of his surrender to his Father, to the will of his Father. Amen. Pese mayel na pese. Hallelujah. God's perfect plan reveals. God's perfect plans reveal. It is well with my soul. With my soul. It is well. It is well with my soul.
pea le alofa o lo tātou atua. E nu mau pea le alofa o le tātou atua e ui se sea tātou whaiunga e whai nisi. But God never fails. God never failed you. His perfect plans revealed into each and every one of us. Le ala le nana whātau nu oi pia. Whina ngalo le atu. Whawtaita mai lo wawa mai le nei taia. O wha mai lo mai a I mātou o mea tonu o mātou te whaia. Ia mātou loa ai. E se sea mātou whaiunga. E sao mātou whaiunga. E ese le mea moni. E ese le mea sao. Tālo le nei tae au lo mātou tua. Au mātou sao ni e talia le tino ma le toto I Yesu Kiriso. Na malingi I lungo le satau. Se iau o mai ei na manongi le ola ia I mātou. Ma mātou whai ai. Lau whina ngaro. O wao lau whina ngaro e au na whātau nu. Ina ia mātou manu maloa ia ia. Ona o Yesu. Tātou talia. Tino ma le toto Yesu Kiriso. Na watu leo lau whawhitai ia te. Thank you, Jesus. It is well. Ave lau whawhitai lo te. Ave lau whawhitai lo te. With my soul. The truth reveals to the world. Thank you, Jesus. Watu ia te ele sua faifo ia le langi ma le lalo langi ma lalo ifo le ne lalo langi. Tuli tu vai uma ia te ma tau tau e lalo faiva uma. O ia lavo le ali o li o ia lavo le tupotu. I le aise tu samai. Le vaenga. O le tato tapo ia tato te whapea tu ia te. Ia vi ia lavo o elu ma tato. La uvi o luma
whaanene. Afo ele I o lau whane tanga. Ma lau whakatai lo watua o na taulanga wa ia whai. Au o le langi. Au o le langi. Kerupi ma serafi. Manu matai tasi. Ia falo alo i le tu.
Good morning. Good morning, church. Ia au le whaia le matau ai tema. Ia e moa mua lava ona. Awea uma sui o le group 1, o le matau group 2, group 3, ma group 4. Whapena na vato e se whawhetai tele si o tātou tina. Hoi e whatua ia e loi. I mea umano na whaia mo tātou. I le nei tau sanga. Ia whamanuia tele le atua i whatua. O lo whapena ona i tua i oi al whatua. O taltono o lo langa ona mai. Ia vi ia le atua. I whamanuia le atua i whatua. Whamanuia le atua i tātou tina. Whale anganga. Whamanuia le atua i le ulfale ma le ulfafo. Whamanuia le atua i mea tango ai ona lima. Ia vi ia le atua i le soifua malo lo ina. O no swafa o Yesu. Amen. We felt your word burning within us. Your word unlocked the hardness of our hearts and open our eyes that we may see you hidden in the broken bread. Lord, you laid down your life as bread and wine we see, gave strength to our hearts and made us shine with glee. When we eat the bread and drink the cup of wine, we believe that Christ in us is our hope of glory. He brought a ray of light, and He rekindled our hope and led our hearts to yearn for your love. For in you is our hope of glory. Lord, you laid down your life as bread and wine we see, gave strength to our hearts and made us shine with glee. When we eat the bread and drink the cup of wine, we believe that Christ in us is our hope of glory. Through your own flesh, now made living, and by the Spirit made life-giving, you offered life to us. And as your sweat became like drops
famo e moi le manuia wa fili fili aina wa tali aina o a ule ua e feta lai mai ai hele ile va ai le fa tua o lo la lo agaga I totonu ya te Yesu I totonu ia te o le famo e mai ruola I totonu ia te ke wiso I totonu o te tula I o te tumau lo mana o le au Yesu I totonu ia te ke wiso I totonu ia te susulu lo mamalu I totonu ia te ua fali lu sili sili ese hola ke wiso I totonu ia te ia feta lai le vai ua o malosi ia feta lai le tauaso ua mawhai ona ua ai ua malolo ina ua o sauloto ele I le vai ai o te tali tonu o lono folo mana I totonu ia te ke wiso I totonu ia te o le famo e moi ola I totonu ia te ke wiso I totonu o te tula I o te tumau lo mana o le au ke wiso I totonu ia te ke wiso I totonu ia te ua susulu lo mamalu I totonu ia te ua fali lu sili sili ese hola ke wiso I totonu ia te o te tautala I le ola o te tautala I le upumoni o te tautala I mea o lea e whaia ua osa o loto ua luese le fefe o lo umana o lo tafe mai totonu I totonu ua susulu ua la tova ia oi totonu ia te le ai se to e fefe le ai se to I ma ufitia I lo mana ke wiso I totonu ia te ke wiso I totonu ia te ua susulu lo mamalu I totonu ia te ua fali lu sili sili ese hola ke wiso I totonu ia te Elena se au au le le tau sanga. A se me moni au na tupu tonu e tātou. Ele ngata I tonu le fale nei. Ai tu atu le fale nei. O lo e tau ave nai le mamalu. Le sisi ese. O le li o ke wiso tonu ia te oi. Amen. O le ona winga o le o ia ke wiso. Ele ngata i o le tangata fo. A lo na ia ta o veina le wha moi moi le manuia. O na o ke wiso le o I tonu ia tātou. Amen. Ele tu ave se pate vi ai le atua. Fai foi mal tata o tema, ele kupi a Matalena, malo, fai, ia le li le fa unga sa fa pian fa tino il fa moi moi. Ya melea, ya e ye male a foi mal fa Britania, o peselea. O no vinga la, ele ngata e fa samo, e fa petele mam la mo fa samo. Ina fa longo la ia upule fa Britania.
ia manga I mai lol tato fai launga le nei tai au e te wha oile vai ngalua o le launga le vai aso le te nei ia le tina ia e loi melea tu fatasi o au ebe se patevi ai le li lo iei ta leni o lo iei mawhai lo iei anga vai tono le kalesia e wha ngaina mo le vi inga le tato matai wha longalongo fai la wha petani o peseria le la la wha li liu I fai launga le tai au I am who you say I am, not by sight, but by faith. Your spirit is alive in me. Christ in me, Christ in me, the hope of glory lives in me. I will rise, I will stand by your power. Here I am, Christ in me, Christ in me. Your glory shining through me, your excellence manifest through me. Christ is alive in me. Let the weak say I am strong. Let the blind say I can see. I am healed, I am restored. I am free. Not by sight, but I believe. Your power is alive in me. Christ in me, Christ in me, the hope of glory lives in me. I will rise, I will stand by your power. Here I am. I speak truth. I declare what you will do. Chains are broken. Fear must go. Your glory now will overflow. I am yours. You are mine. They see you in me. No more fear, no more shame. I am covered by your power. Hallelujah. ebe se patevi ai Praise le the tua le nei tai Lord. Hallelujah. Christ in me, the hope of glory. au. Riso tonu ia te oi o le wha moi le manui. Christ in me, the hope for the manifestation of all the excellence of God. O le ke riso tonu ia te au ia o le matautia ma sili ese le o le mata ngofi o le li o ke riso. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Father, for this time. We pray that you will anoint, give utterance as we speak your holy word, that you will increase, Father God. In your name we pray, amen. Whaftai te maha le nei tai au, whaftai mo lau whaonga, ia alu ma le mana lau upu le nei tai au, o na lau swafa Yesu. Amen.
Ia ia lava le tua mo lava noa e tu la e tu luma so li tuina fo il pa ia mal mamalu o tatou e We really kalesia. thank God for this opportunity that I stand before you and acknowledge how great God is before our congregation. Ia saunoa mai le uli, pasta le uli, ana nafi le afi pe o te toi whaauau ia le upu sa folofoloina el vai aso tonai. It was just yesterday afternoon that I was being informed that whether I will continue with the last part of my sermon last week. So praise the Lord. Ia lava le atua. So our text today is Colossians 1, verse 26 to 27. Kolosa lo mta mo mo fai po lu se fulu male ono malus fu male fitu. The mystery which has been hidden from ages and from generations, but now has been revealed to his saints. To them God willed to make known what are the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. O le me lilo lava lea na na tia talo mai le ngā tapulanga matupulanga o mavae. A ona po nei wa faali mai ai i ona tangata pa ia. Na fina ngalo fo i le atua ona failo atu ia i la atu le winga o le sirisili ese o le lelei o le nei me lilo o inu ese. O ke vise loelo i ate oto o le fa moi moi le manuia. Now we've heard of the mystery that God revealed to Paul, of the indwelling presence of Christ in us. O le ala sa tātou whanolongo. I le me lilo lea sa whatau e paulo. O le sirisili ese o ke vise lo i tutonu ia te tātou. And I'd like to ask a question. O e se fesili e fie fesili ngia. What is your response? O le ala lau tali atu. What do we do? Le ase mea la tātou whaia. Do we rise up in faith, strengthened in our spirit, rekindling our first love for Christ? Pela tātou tula i atu ma le whātua tua, i le mālosi whawhawina, ina ia tātou tali atu e ala le anganga, ina ia toi whawhau le tātou ulua i alofa i leli. Or are we lukewarm, prayerless, Christians who worry, defeated, fearful because the word of God is not real and living in us? Pela whape ea ona tātou nufunofuai, ma wale mautonu, wale tatalo, o tātou tangata kiwisiano, au watumu i le ngata o le popole, o le whaia ina, o le fefe, ona ele o mawhai ona tupu pe ola le upu le ale atua, ma moni ilo tātou wolanga. Let's hear what Jesus is asking us to do. Se tātou whanongonongo rawa, ili whitalenga le li Yesu Keriso, ili mea tātou te whaia. And that's the point number 1, O le vaenga mua lava lea, our divine union with Jesus. o le tātou wheso o ta inga mamana ma le li o Yesu. John 15, verse 4 and 5. Sulima le Ioane lonum ta au, o whai upe whai le lima. Abide in me, and I in you. As a branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. I am the vine, you are the branches. He who abides in me and I in him bears much fruit, for without me you can do nothing. Whanongonongo ra whaitawina, whai upe whama lima ta pasuma lima ia. Ina tuma wia o tau ia te au. O au fo ia te o tau. Whapeo le lai le mawhai o na fua pe ana o ia. Pe a whai le mau le vine, e whaapea fo i o tau. Pe a whai tau te le tū mau ia te au. O au nei o le vine, o la o tau. O le tū mau ia te au. Maa o ia te ia. O ia lava e fua te le mai. A wai le mawhai e o tau na whai o se metasi. Pe a o le iai. As long as the branch is connected to the vine, Au pipi pele la le i le vine po le la. it will receive life-giving nutrients. La whapea ia maua mai e le ngata o minerale, a le o ma le sosia e o lai, That it will cause it to be strong, e le ngata ina ia malosi. to grow, A ia tupu. and bear much E le fruit. ngata lea ia matua fua tele mai. This is your time that you spent with Jesus. O le taimi lea e a fua mai i lulu mawhitanga maleli o Keriso. You worship, you talk to him,
You share your heart with him. You sit at his feet. You open your heart and allow the presence of God to come, and you fellowship and you devote your life to Jesus. Al te mile te lo mafuta maleli. E sa atu lo loto ia tea. E te nofi lalo na ao. Mai tatala no atu ia tea. Mai faso atu ia tea. Au e iai lo na mamalu malano na matango fie. As long as you stay connected to his presence, Au e iai lava ilo na mamalu lea. you will bear much fruit. O le awhapela wa ona e fua mai. The Bible says, draw nigh to him, and he will draw nigh to you. Fa mai lava le fionga le atua. Ia o tau whala talata mai a tea. Ona o whala talata atu le ia te ota. The indwelling presence of God through the Holy Spirit does a work on the inside of you. Hate falls off, and you feel the love of Christ. The peace of God, the fruit of the Spirit starts bearing fruit in your life. O le lo mafutanga lilo le male nganga o le atua ma ke wiso. O le awhape ai o na ngalui tutonu ia te oi. O le fiefia, ma le ita, o le ale tu iai. Ala iai le alofa mai le atua, o lona file muvoi. O le awhape na iai ia te oi. Awa ua fua mai, fua le nganga pa ia i luolanga. That indwelling presence of the Spirit will start ministering to you and speak to your heart. Stop talking bad. Stop gossiping. Love your children. Don't yell at them. Don't scream at your husband or your wife. O le mamalu le alo I tonu ia te oi. O le amba whai ei o nā tangia winga le lei. E le ngatala e le toi whase ai e seu whanau. Ala e whapeona e whapele pele siu tolua. La e le toi e malosi ai o no le nganga pa ia le wai to tonu ia te oi. The indwelling presence of the Holy Spirit helps you to bear the 9 fruit of the Spirit. Awa o le iai leo le mamalu ma le nganga pa ia le tu tonu ia te e fisosoani ina ia fua mai fua o le nganga pa ia I lo langa iwa. But the infilling power of the Holy Spirit comes upon you and helps you to operate in the gifts of the Spirit for ministry. Pita iane, o le mana ma le mamalu le nganga pa ia le atua e fiu lunga ia te oi. E ngalua ina lo tangata, ina ia whaelo atu, ia fua nei o le nganga pa ia. The infilling power of the Spirit comes upon you and gives you a gift so that other people can be ministered to. E le ngata ina wa fio mai lunga ia te oi. Alo ye tonu ia te, ala fio mai lunga ia te oi. Ina ia mawhai, ona e sosoni atu, e tala ia atu, ina ia whamanu ia ine o langa o nisi. Galatians 5:21-22, we know that's where the Bible talks about the fruit of the Spirit. Ia o kalatia lima lusu matasi lusu malelua, o ile tatou te loai, ia fua o le nganga pa ia. 1 Corinthians 12 talks about the 9 gifts of the Spirit. Al momol tu sia korinito kumta ko sumalelua, o ile tala no ai, e iva me alofa le nganga pa ia. Now, Ephesians 3 verse 16, Paul is asking God that he will grant us, according to his riches and glory, that you be strengthened with might by his Spirit in your inner man. Whanongongo la whaita winam ta ua tolo whai pa suma leo no tusi la walea Efeso. E wha mautu I nai linga lua inga lea o le mana matau tia o lea tua whai tau. Ina ia po ina ia te o tau e tusa ma le whau lai o lona vinga. Ia wha amalo sia o tau I le mana. E lona lava nganga. I le tangata I te tonu. I remember many years ago, I was at the outer church, and I felt so drained. I felt exhausted. I felt down. And then I knew I had to minister at another women's meeting, but I was so down. I was so exhausted. I was drained spiritually. And so I just remembered this verse, and I called out to God, Holy Spirit, help me, strengthen my inner man with your Holy Spirit, which lives on the inside of me. Te mantua I tau sanga walu. Sa whapeono I se tasio e kalesia. Angona le lava. Le langona fo ia le malo. Si pete iane. Ina wau matai me e ngalulu ai matatala mo tangata.
Sa I leva no te talo I mo le stasio tina. Pita iane, o fai atu le le atua. Il fai bulava le ia fa malo sia mai lo tangata I te tonu. E ma fai ai o no te talo mo le tina lea. This verse 3:16 says that in another version it says that Holy Spirit will infuse your spirit with might and power. Famai le si fa liunga fai bulava le. O le nga pa ia lava le. O le a fa apea o na nga I mai te tonu ia te oe. E le ngata wa feso tai lo nganga ma le nganga o le atua. Au feso tai ma le mana o le atua. E ala lo tangata le te tonu e fa malo si ai oe. It's almost like there is a Holy Spirit is like gently, I don't like to use a word, but lack of a better word, it's like the Holy Spirit gently pumps His strength and His power into your inner man, which is your spirit. E pe mfaina famtale na fa pe. Pe o le nga pa ia le. Pe o le o tu fia oe. Wali lingi mai ailo na mana malo na nganga le ia te oe. Ina ia mawhai ona ngalue e hala ilo na mana. Divine connection with Jesus is a relationship that is alive. O le so ta inga mamana le ma le nganga o le tua e hala ia Kristo Yesu o lo fa pe o na ola mai moni. It's a relationship that is powerful. E le ngata se so ta inga ma se mafutanga I mafana ai pita iane o lo ia ma le mana. It's a relationship that is real. O le mafutanga po le so tanga e moni lava. You connect wholeheartedly, E tu ato ia lo loto. not doubting, Ele Yesu masau not salo. half-hearted. Ele fa pe ona fa lo tolo tolua. Your relationship with Jesus should be alive. E te tau o na o tu tusta le lua mafutanga ma le fina ngalo le li o Yesu Kristo. Because you are filled with the Spirit, Awa o fa tu muina o ilo na nganga. because you move in the Spirit, Awa o lo inga lua ile mana le nganga. because you pray in the Spirit, Awa o lo e te talo ile nganga. because you walk in the Awa o Spirit, lo e se vali ile nganga. because you live by faith. Awa o lo e se vali fa tu You know tua. what the Word says about you, E ke ndole me o lo fitala ile upu ya and te you o. live it. O lo fa pe ona. It's a divine connection, O le powerful, ele ngata e mamana matautia e malose o lo ye Right. malose o lo fa pe ona ola. real. O lo moni lamba. You know, last month I was so blessed. Ile- Someone Masina- shared this testimony with me. Asina lente ne matua famaruina na vololoto. Ono se mol mawola na fa pe na fa so mai se tasieta. About two women from church, they shared these amazing O testimonies. tinaio tinal tato ngalwanga pole kalisia. And this lady said she had a niece, Ole tala te mai tai le fa pe mai. Sa esa na tamalo na tau songa. and she had an eye transplant. Ole te mai tai le polo na tau songa le. Sa fa pe na fa so na tau songa ilona fonga polo na mata. When she came to see her that evening, Ina ua fa pe na te mai le fa le mai ina o umona ve se ai to su ye le mata fo. her head was throbbing. Ele ngata o matua ta vilivili le ulu au matua ni niva fa She solo ato. was in great pain. E matua luluti tinga. The anesthesia had worn off, Awa foila ole vaila o fa ngase o matulo na malosi. so she came to see her. Na saula I o tamai ta ile asia tso na teile. She saw how badly in pain she was. Nei mai tau na ila ia ile vili tinga o so na teile. So she spoke to her about Jesus Sa tatano ia te ia Yesu. and his healing power. Male mana fa malolo le. She laid hands on her. Fa ele ona lima ia te ia. She rebuked the pain Fa fitu ole tinga. and she prayed the prayer of healing on Nei te talo her. ile te talo fa malolonga ia te ia. Then she started worshiping God, Amatale na ia vivi ile tua. and she could hear her niece Na ia amatale fa longa o son te tene le. crying out, Wa matana bala au ile. "Thank you, Jesus. Fa pe mai fa tai Yesu. Help me, Pe Jesus. so soni mai Yesu. Heal me, Jesus." Fa malolo ia te au Yesu. And she said, as time went on, A fa wa ia te talo le ile la mafta. she had to leave for her home. Sa fa pela na tu ua ia son te ia ngai melo na ai And tam she lon said, "You fale. can go, I'll be all right." A familia o son te ia alu lo le u fa ngo The mo next fesi o to. morning, she called her.
I le tauna so ai na ia wala au mai ai. But she wouldn't answer. Pita ane ele itari atu. And later said, Pita ane na ia whapea mai mulmuli ane la fiafi. about a few hours after you prayed, Fa mai nai minute nai tulai na umane te talo ai. the pain just left. Fa mai ona alu esa i leo le tinga And atu tui I lena. just slept like a baby. Fa ona o moe ai le ngā pepe o se pepe. The day after, she had to go and see the surgeon. Mantua fo ila olona matalen av ese a ua faile me ola fo i ole matafo po le transplant. Ele o se artificial ai al transplant. And she said that the surgeon said, I had to stop the operation Fa mai le tala al fo mai. E tau lava ona whaatali mataofi le tau tonga. because I saw that your blood pressure went down, went really low. O le atami le na whaile tau tonga mo mo. Na whape mai ai. Ona o mawalalo tele le malosi o le pressure lo. O lo tau ta taofi lo le tau tonga. And your heartbeat was beating erratically. Ele ngata lea o tete whaasolo a tolo fatu. Not normal. Wale o toe tutu sai. So the surgeon had to stop the Ona operation. taofi le tau tonga i laso lea. But the surgeon said to her, A le opula ale fo mai whapitoa lea tip tipi. there's a bit on the edge of your eye that I haven't done. Ina ua umal tau tonga le ona ua tinga ina tele i le mawhine lea. Whape mele o fo mai. Ele umal tau tonga ai wale mwhaina whai ona wale malosi oi. And I need to redo that bit of the Ai eye. te taulana i toi sau. E wha awam wha umal tau tonga lea. So when she came to see the surgeon, Ina o toi fo yatu lai wawa ai le fo mai tip tipi le whapitoa le mata. and the surgeon said, Whape mai le o le heri fo mai whapitoa lea. look up, Mai vai lunga. look down, Vai lalo. look to the left, Vai au tafa. look to the right, Vai la look up, tamtau nga look down, Lunga. look to the left, Tamtau nga look to the right. nga bale. You know how when we go and see people who examine our eye, Mantua ai they're ale very vai se fo mai quiet. mata. E They're very matua soft and gentle. e matua file e fai mai la totala. E mali ai le so na fai oi. I had my eyes checked by a surgeon too. Ia fa pena fo lo mata sa wal fo mai fa pito mata. And he said, look up, Ia fai mai lan tal. Look Ai down. lunga. Baba ai la. right, left. Anga bale tamta. But this surgeon Al pai ta le was fo mai saying tip tipi le. Fo mai said to her niece, Fa pe atu son te tine le. look up, Vai lunga. look down, Vai left. look left, Vai left. look right. Anga bale tamta. And she was thinking to herself, why is he half screaming at me? Ana fa pe mai le. Ala me mo tonga ava va mai fo mai ia tia. And the surgeon called another doctor. Te va lau le fo mai le And le the si fo mai. nurses had operated on Ele her. ngata leo te mai te fo mai na ia Come, come, look at the x-ray. Fa mai o mai se foi la le fa te pongsa. And they looked. La And they tu were vai le. amazed. Na la tu mau fai le. And the surgeon said to the niece, Fa pe tu lo le o le tala fo mai fa to mata le ile son te te. 22 years Luas fu mai le lo tau sa. I've operated Na o fai tau tong. on eye transplants. I mata foi le e toi a mai foi le mata toi fa pipi ia ele o le mata foi le Mataola. ia al mata mo ia mata mo. A real maka. Yeah. Langa mai me listangata le. Yeah. This is the matter for manata tangata. Ale la mo toi a mai anga ilta mai ta ile. And so the surgeon said, 22 years I've done these eye transplants. Fa mai lea. Lo suma lo tau sanga fai ta tonga fa pene I mata e mai istangata mo e fa onga istangata. And it takes 6 months for them to be healed. E ongo masina fa to ama fai ona fa le leia pe malo fa le leia ia tau tonga. To le leia. Completely healed the eye. Yes. Yeah. But then he said, only 2 days ago I operated Pete ane na le lua so le na fai lo tau tonga. and your eye is totally healed. Amatua I le lei a tau tolo Even mata. the edge of your eye, Le mele le yo il tau tonga. it doesn't need another Ele operation. toi mo mia se si tau tonga It's fai like it's totally healed, matua I ato tolo na lele like a surgery has been done already. e pesa fai e se si de tau But tonga only 2 mele days. ana le luas You know, church,
Le kalesia This is e. what God wants us to do. O mea e nau naulo wa tu e When te we whaia. live in the Spirit, A tātou wola i le when we nganga. walk in the Spirit, Tātou sa vavani when le we nganga. live in the Word, Ma kako wola e ala le upu. when we know that Christ in you Ma e malamalama le kerisi is the hope of glory, O le whaamoemoi le that you manuia. can do things, E mawhai ona e whaia. that you can lay hands on the E sick, mawhai ona whae o lima that you can tangata. believe E mawhai ona e for te things tonu. in your life. O le ala male mele o langa. God wants to bless and God wants to answer and God wants to perform miracles. Awa nau nau le atua e whamanuia Because mwhatino you are mawela. His glorious church. Awa o oe o le keriso manu You are malo. meant to walk in the O le supernatural. kalesia mamana le atua You're not samani. meant to just sit around in the E le no natural. tato no whanofa i le kalesia. He wants you to move in the Ai spirit. e tato a ngai luma i le He nganga. wants you to be used to Ina- bless other people. Ina i whangaina oe ina i manuia isi ata oe. Amen. Amen. Another lady said Se tasi o she had tamaita. a daughter. She has a daughter. Ia i isi ana tamateine. Doesn't live with her. I le o toi la mafuta Called whatasi. her and said, 2 months my eye has been bothering me. Whamai lua masina taluai o le lelei ala wai o mata. I can't see well. I can't look at lights. Even the screen of my phone, it hurts badly. Ele ngata, wale mwhai no wa ila o telefoni au wa ila manulama. Wale mwhai no pula wa ti ngā lava o mata. Everything the doctor gives doesn't work. O mea uma wa ila mai fo mai turu ia ila ea ma se mea o ngā. And my head just throbs and throbs in pain. Pa ule mele o mai a tia o na ale o ni niva wha solo a tolo ulu o le mawhai no no whailunga. This lady said Whamai a upo tamai tailea. something rose up in her spirit. Peita i ane ese me whalongoto o a ngai mai tutonu ia An tailea. anger, holy anger rose up in her spirit. A whapeona tala no o mai le ti ngā whalenganga. Stood on the authority that Christ gave us Tu i le upo a le tua ma le pule a le tua. and said, Satan, Mai whapea tatani. you take your filthy hands off right Ia now ave ese o lima ele off leha my mai atu. daughter. Ave ese mai lo I afine. speak healing to her. O tino le I speak whamalolonga. life to her. Ele ngata le whamalolonga Now rola. in Jesus' name, Ile taimi nei le sofa be Yesu. healed Ia malolo. in Jesus' name. Ile tuafa Yesu. She said, few seconds later, Nai se kone mulmuliane. she heard her daughter say, Whanau thank atu you, le- Jesus. I le leo Thank siana you, tama Jesus. whape mai whape It's tai like Yesu. something, the pain Whape was tai just Yesu. ripped out of her Wa ia ile me eye. wo whalongo ina wa She looked at the light, it didn't O hurt mawhai ona anymore. mama atu le malamalama o le toi tinga ona mati. She came out of the room. Saule fafo mai le Because potu she's nei. just been staying in that room A wafo wa nofo tono le potu pongsa. for weeks and weeks I le tele wa yaso. because of the pain. Ona o le tinga pe ava ile mana Jesus mana. said, Upo le li o Yesu. if you abide in me, A fai te tu mau and ya I te. abide in you, Tu mau upo ya te. whatever you ask in prayer, Tau se mea tau te it o shall mai be ai. done for you. Ilo ingoa. Jesus said, Upo la mai if you ya. abide in me, A fai tu mau ya you te. will bear much fruit. Ola e fua tele But mai. you gotta abide. Awa oe You o le can't do anything Yesu o le without mine. me. Ele ai se me te mawhai au no It's mai ia. Jesus. Oh, Is Yesu. Jesus a liar? No, O he's Yesu not. e o se talapelo ele ai. He is not a man that he should lie. Ele o ia se tangate talapelo ai. So what is the problem? Lala whawhita auli. Unbelief, O le le te ton. prayerlessness, Le te talo. not enough time in the word, Ele lava le taimi le upo le no tu. hunger for the things Ele of ese nau God. nau taai ma se fia ai le upo. Doubting that you can move in the supernatural. Ele mawhai ona e whapea ne mawhai ona e ngalue i le sio manga mamana. Amen. Amen. Divine connection with Jesus. So ta inga mamana ma keriso. Amen. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. The second thing I would like to talk to you about is that divine connection with Jesus through his word. O le vangalona lua whatasinga mamana whatasi ma keriso e ala le upu. Point number one,
was divine union with Jesus. O le vaenga mo mo al whaatasinga mamana maleli o Yesu. Spending time with I Jesus whaalu tātou taimi maleli. brings much fruit, O la whapeo na fua tele mai ai. brings miracles, E mai ai mawalenga. brings salvation, Am whaolatanga. brings restoration, Mai ai to whaalelenga. brings transformation. Ma to fesuia Fruit inga. of the Spirit Fua lenganga. transforms your life. Ma amata ona filua ina lo tangata. Divine connection with Jesus. Ele fesota inga mamana lea maleli o Spending Yesu. time with Him, Ia lava o tātou like taimi a mai. branch that is connected Awa o to the tātou o vine. la la. E fesota i atu i ateia. Power flows through. O la whapeo na ngai mai ei malemana. Strength and miracles Le ngata o flow. vavenga a whapeo na iei mamalosi au And whalenga. Jesus said, my Father will be glorified in this. Whamaila ia e vi ia fo i lo tama i le nei lava mea. If you bear much fruit. Te a whapea tau te fua te le mai. Relationship with Jesus is real. O le matanga whatasi ma le leo kariso e moni e. It's alive. O lo whapea o na ola It's matira mai. powerful. O lo iei male mana matau tia. You've got to step out Pa huan mea o le tātou anga i atu tātou. by faith. Hala le whatutu. All right, number 2, Vai, halona divine lua. connection with Jesus through His Word. Whatasinga mana ma le leo Yesu e hala le upu. John 6:63, Ione ono on sumal tolu. Jesus speaking, it is the Spirit who gives life. The flesh profits nothing. The words that I speak to you are life, and they are spirit, and they are life. Whaitawina. O le anganga le tupu ai le ola. E le au ngā le tino i se mea. O upu o te whai atuai a te o tau. O le anganga ia. O le ola fo ia. These words from God are, we're familiar with it. O tātou māsangi upu lea le We tua. know it. Tātou te ilo malmalama iai. We've heard it so many times. Tele taimi tātou te whalongolongo iai. Proverbs 4:20-23 says, my son, my daughter, pay attention to my words. Incline your ear to my saying. Do not let them depart from your eyes. Keep them in the midst of your hearts. Whatau toi whaalus For fulu they lusu are matonu. life to those who find them and health to all their flesh. Lo atali ie. Ia e whaalongo mai a upu. Ia wai mai o talinga i mea o te whai atuai. Amen. Awana i te ese ia mea i o mata. Ia e tausi ia i tutonu o lo loto. Awa o ia mea. O le ola lea. Ie ua maua. Ma le mea e malolo ai o latou tino. Ia sili ona leo leo ino lo loto. I le leo leo ino me oma. Awa e tupu mai ai le amio. Amen. Hallelujah. Do not let this word depart from you. Incline your ear to my saying. Don't let them depart from your eyes. Keep them in the midst of your heart. Mai o la vane i. Alu ase le upu le mai a te ai. Amen. Mai e wai mai o te linga ia te o lo wa fine ma lo wa tali. Fa mai ia te u lo loto le upu lea. Are you a good listener? Ele le e la whalongo. Are you a doer? O e o se tanga te whaia. Can you believe E ma whaia ona e te that he's tonu. not a man that he should lie? Ele o ia se tanga te tala pelo ai. Hallelujah. Hallelujah. Joshua 1:8. We know these verses. Tātou te malama lama i nei fwai upu Do le not whaita. let this book of the law depart from your mouth, Mai awa le te a lo ngutu le tusu le nei tu la fono. Lo fufonga lo ngutu. but meditate on it Ai e mafau iai. day and night, Le ao a toa ma le po. that you may observe to do Ina ie ana e whai mea uma. what it says. O mea uma wa tusia iai. And you will make your way prosperous, Ona manu iai lea oe. and you will have good success. E manu iai fwoi o wala. You want to make your way prosperous? Te mana o ina i manu ia o wala. You want to have good success in your life, E mana o ia manu ia lo in your wolanga. family's life? Ai mai se la inga. He said, Whai mai don't lava ia. let my word depart from Mai. your mouth. A walawa ni alu ese la upu mai lo ngutu.
It means that you listen to the word. Alana winga le ngata na ia e whanongolongo i le upu. You start meditating on it. A mata na e mawhauwhau iai. You turn the word over in your mind day and night. Ia tu na ai le upu le tu e lo mawhauwhau. You think I le about ao it. a toa ma le po ma e mana tu iai. And then you start speaking it A out. mata lolo e na tau tino ai. I thank you, Lord. Whapeatu whaftai le I le. hear your word. O whalongo i la I upu. think about your O word. mawhauwhau la upu. I will do your word. Au whaia la upu. And I believe Ma o te I John. will make my way O prosperous. le awha peo na manuia I i o wai. will have good success. O na manuia i lava lea o lo This is uolanga. the word of God, O le upu lava lea not le a word of a tua. man. E lo le upu al tangata. Psalms 1, verse 1 to 3. Salamo mua. Whai upu We mua. learned it and we memorized it. Telen tātou mai tau wina, whai tau wina, taulo toina o wina pepese ai. Blessed is a man who does not walk in the counsel of the ungodly, but his delight is in the law of the Lord. I'm missing out some stuff. And in his law he meditates day and night. He is like a tree planted by the rivers. Whatever he does shall prosper. Whanofo e la tau whai tau wina mai e toi mana tua ia. A mo ia le tangata e le sa vali le filifilinga e a mio leanga. E le tu fo yo ia le ala o e masala. E le no fo ilu fo e tau wimu. Ai nau nau o ia le tula fono i oba. E ma fau fau fo yo ia le tula fono i le ao a toa male po. O ia fo. E fa pe yo le la au o tuto i tafta whane o vai tafe. E fua mai ona fua i ona lava tau. E le to uru fo i ona lau. E manu ia fo i mea uma na te whaia. Hallelujah. Amen. 2 Timothy 3, 16 and 17. We all know this scripture. All scripture is inspired by God and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. Mai o tuspai o malawa mai le nganga o le tua e o ngā fo ia o ai, a o iai, e wha tonu ai e wha potoa i fo i le ami o tonu. Ina ia ato o toa o na le lei o le tangata o le atua, ia sauni e lava ia i ngā luenga le lei o malawa. The word of God is powerful. O le upo o le atua i matauti, It's living. o lo hola, It's alive. ma o lo wha pea o le hola pea. We take a hold of it, A wha pea tātou te we au will au, see amazing results. a wha pea tātou te, da tātou te ola e la tātou wa ia i swinga matauti. It says that it will equip the servant of God E wha mai, e wha pea o nā o tau wina ai le tangata o le atua. for every good work. Saunia i ngā luenga le lei umalawa. John 1 verse 1 says, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And Jesus is that incarnate Word of God. Le ane mo whai mo la whai tawina. Sai le amatanga le loko. Sai le atua le loko. O le atua fo i le loko. O ia lava le sai e le amatanga, o le upu lea na liutino tangata mai peo na tā ua e Ioane. Bible says the Word is a light to our path and a lamp to our feet. Mai lava le fionga le atua. O le upu te o le malamalama le o tātou wala. Hallelujah. It's it's alive and powerful, Elenga- sharper than a E le two-edged ngata le sword. sulu malamalama le tātou wala. O le pelu whatau maai. O lo whapea na maai le upu o le atua. It's like a fire. It's like a hammer that will break the rock into pieces. Ele ngata wa pe o le afi mo sai. Ai pe fo le samala e fa pe o nuti mo lili ia le tele o mele le. No matter how hard our heart may be, Po le ala le malolo fa tumalo or loto malo may mafo be fa. rebellious towards the Word of God, Pe te ile upu le tu. but the Word of God is fire. Ha upu le tu le afi. It's like a hammer. E pe la vo It samala. will break the rock into E pieces. fa pe o nuti le ia o le papa malo. And we're told to meditate on it day and night. Au fa mai le fionga le tu e tato mana tu natu mafo le au ato malbo. And that we got to obey it. E au lana tato stai. And we will make our way prosperous. Ona man wia ile o tato wala. We will have good success. Ona man wia ile valea. And we have long life. Ona fa umia ile lo soifua malo wala. Got a question.
Alfisilia And I whapea. want you to think about it. Te mnau ne e mawhau loto iai. What is the connection between putting God's word first in your life O le alfiso ta inga, o le whamomo le upo le atua I lo walanga. meditating on it day and night, Mawhau I le hau ato malpo. and obeying the word? Ma whaia le upo e peo le whetala iai leli. What is the connection between that O le alfiso ta inga o le vahenga lea male. and your life being successful Ma lo walanga ina ia manuia. and your life being prosperous? Ma ia lo walanga ina ia tupu ma ia manuia. Many people think that if they go to university, Whapea ni se a whapea manuia lau a onga universitet sele. you have good success, La manuia lo you'll walanga. get a good job, La lelinga lots luenga. of money, La tele tupe. people look up to you, La vavai atu tangata ia lots te oe. of material things. La tele me o le neso I whanga malei o langa la e maua. But God's method is different. Pita ian, e ese ala o le atu. Yes, we go to school to be educated in our mind, Io e moni te alu le a onga ina ia oina lo mawhau. but primarily this is what God is saying. Ai ese a wala o le atu o lana upo e whapea. Put my word first. Ia wha mua mua la upo. Meditate on my word. Mawhau la upo. Do what the word says to Ia e do, whai e peo na whai mai e le upo. and you will make your way prosperous. Ona manuia I le alo You ola. will be successful. Ona manuia I lava le oe. And we ask, why? Whapea mai le aisa. What does that mean? Le alo winga. Because spiritual things Wa foi o mea whalenganga. dominate the physical world. E whapea ona manu malo pe siri atu le o mea o le olanga. The spiritual world, O le si o manga o le nganga. spiritual things where God resides, O whapea ona i le si o manga le o iai le atua. dominate the physical world. E whapea ona lau o lunga lea i le si o manga o vaia. God moves first in the spiritual realm. E ngalue mo mo lama le atua i le si o manga o le nganga. When you get a hold of these spiritual truths A whapea e mawhai ona e mawaina ia maune I whalenganga. and you obey it, Ma e whaia ma e usta ia. you start operating in God's realm. A mata leo na ngalue ina lo tangata i le si o manga o iai le atua. And you will see breakthroughs La e vavai a mea te tele la te in the talaina. physical realm E hala le ilo vaia le si o manga vaia. in your life. E hala ilo wolanga. Amen. Amen. We were made in the image of God. Whai e tātou I fōlinga I le atua. Before anything was, A ele iei mea umalama. before the world came into existence, A ele tupu mai ma tino mai le laurangi. God spoke Sa whetalai le atua. into the spiritual world. I le si o manga le nganga. After that, Ina ua mai alea. it happened in the natural world. O na tino mai ai le si o manga vaia. God said, let there be light, Fa mai lava le atua ia malamalama. and there was light. O na iai le o malamalama. Amen. Amen. So God wants you O le fina ngalo le atua mo oe. to look to the word, Vava ai le upu. to get into the spiritual realm Ia e o le si o manga o le where nganga. God reigns supreme. O lo whapea o na pule awao ai le You tua. obey that, A e usta ia le vahanga le. and you'll see things in the natural. O nga e vavai atu le si o manga You'll see vaia. breakthrough in the O le natural. vavai atu si o manga o You ilo will atu. see success. La e vavai atu le You will see manuia. prosperity. La e vavai atu le You will see whatupulaia. things in your family coming right. La e vavai atu me o tino mai You ma will tula see nai. children are blessed as well. Vavai atu le whanau manuia. Because spiritual things, A wa spiritual o realm, mea whalenganga si o manga le nganga. it's more real. E sili atu le moni Dominates ma the whamau. natural. I lo mea o lo ia si o manga And vai. this is a realm where we must operate from. Ma o si o manga le ao na tātou ngā And that's lua ai. why God wants you to be O in si o the manga le spiritual ngā le realm, tue te ngā lua to ai. be in the supernatural Ina realm. ia e si o manga You mamanga o lay le hands ngā. on the sick and they're healed. Awa alai vava ai u whamaloloi na tata. Breakthrough comes. La anga i mai ai mo. Whatever is not there in your family, O alava se meo tūlai me lo ainga. God says, declare a thing Whapea mai la ia. and it shall be Whaino mai. established. O na mwhai leo na whatino. Amen. 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 God calls those things that are not as though they were. O wala au e le tua mea leo iai. E pi o mea o lo ua iai nei. Amen. And that's where our faith comes in. O ilai anga i mai We tātou call whātua those tua. things that be not Tātou te wala au mea leo as though iai. they were. Ina ia whapea o na tino mai. Now, we may think, I can only talk to Tewila. Yeah, I can Fapia, only mai. talk to Aleni. I can Pawana. only talk to Faith.
Nana utata no foi le hanga ia fe. But Jesus said- Te wila ma alen But Jesus said, a upo ale have faith in God. have ya ye Speak fatu to the mountain. tala noa tau tala ile maunga. How can I speak to the mountain? The mountain doesn't have any ears. It Fa fena doesn't tau have tala a le mouth. maunga eleng talinga le maunga. Jesus spoke to the fig tree. Sa tala no tau tala le ile mati. Jesus spoke to the storm. Sa fa pena tau tala o ia Jesus ile spoke to fa. the waves, be calm. Sa fa pena ia fa pena fa maluina le sa. You speak. E te tau tala. And the authority and the power that is in your words Ile pule male mana o lo ia ile upu. will see those things come to fruition. Ona eva aia tu le mo tino mai me ia. Amen. 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 You know, we have to have faith and obedience to the word of God. E te tau lava o na tātou saai ma ia ile whātou tua le upo le. Everything starts with faith in O God. mea umai a mata ile whātou tua ile tua. Have faith in God. Whosoever shall say to this mountain, A whai e whātou tua ile mountain tua. of problems, So se tasi e whai atu le mountain ne of maunga si sickness, tia. Maunga. mountain of lack, Maunga o le le mountain of barrenness. Maunga You speak to the mountain. E te Jesus tau said, tala me speak to tau the tino mountain. iai maunga nei. Whosoever shall say to this mountain, O ai se tasi e whai atu le be ne maunga. removed, Ina ia si tia be oi. cast into the sea, Ma la fo ia le and shall sana. not doubt in his heart, Ai le ai se masau but shall salo. believe Ai tali tonu. that whatsoever he I le says mea ua ia whai atu. shall come to pass. Ona whaia He lava shall lea. have whatsoever A he wai says. whaia lava le mea ua ia whaia tuai. Faith in God. Whato tua i le tua. Speak. Tau tala. Speak Tau tala. what God gives you to speak. A wa upu ia wa watu i le tua ia te oi. Even our bodies. When I first heard that you got to declare, this is what Jesus said. In Christ, I am healed. In Christ, I am whole. In Christ, he paid. By his infirmities, by his stripes, I am healed. And I thought to myself, but my body cannot hear. But things that do not have ears, things that are existing in the natural world, they hear the authority and the power of the word and starts manifesting what you say will be given and Lau whalongo done. atu i lau tino. O lo o whapeo na iei le mai po le malos. E te whapea ane oi pe la whawhena whalongo mai lau tino. Peita i ane. O le upu ma le pule le wa watu e le tua ia te oi. E ma whai ai o na whisuia ininga e le si o manga o mea. E le o ma whai o na lātou la ngona mai. A o le upu le ale tua. O na o le mana o le upu le ale tua. E whisuia ina i mea. E ala lau te tonu i le upu lea. E leo le upu oi. A le upu na whai mai ai le tua ia te oi. You Amen. align your words with the word of God. I o tu tusa la upu ma le upu You're le tua. aligning your word I o tu tusa la upu with ma le what upu. God's word says. I le upu le tua lo feta lai mai ai. Answers will materialize. A wala whapeo na tali mai le Breakthroughs sio will manga. come. La whapeo na ngai mai le tali. Faith is the substance of things hoped for. O le whatua tua, o le whalango le meu whamoi moi ai. It's the evidence of things that are not seen. O le mauti no le o mea le o aia. In the world, they teach you. I le larolangi le nei la tau te a You've oina. got to have evidence. E te tau lava o na Things yese are mea moli maua. evidence-based. O le o langa le o moli maua e tau te tala. They do not believe that there's a God. La tau te le tel tonu e se They do tua. not believe in faith. La tau te le tel tonu whatua Because they tua. want to see it with their E eyes. mana o e vava ai ai o la tau mata. Before they say, that's true, that's true, that's O true. na la tau whapea ane le moni ma whamaoni mea na. Christian life is a faith life. A o le o langa ke risian o le o It's a nganga supernatural whatua. life. O le whatua tua ma It's a mana. powerful life. O le o langa lo ye le mana. God looks to see who's standing by his word so he can perform what that person O lo believes sa ili for. mai le atua le tangata e tusalo na loto malana upu. La te te tu fatasi ina ye ye le fesue inga ma mana le tu lai mai. Okay. Luke 11, verse 27 to 28. As Jesus was saying, Luka teaching, sumatasi ilu sufitu ilu sumalvalu. a woman called out, "Blessed is the woman who gave you birth and nursed you." But Jesus said, "More blessed are those who hear the word of God and obey it." Whanau whela whai tauina.
O lo fetale ani e nei mea. Au alanga te le mai le tasi fafine mai le moto tangata. O whape mai a te ia. Amo ia le manava na e whanau mai ai. Ma susu na e susua. Au fetale atu ia. E moni. Ai sili ona manuia o e whaalongo lea fionga lea tua. Ma tausi ia. Amen. Amen. Sa maltina le amu ia manava na e whanau mai a Yesu. Amu ia susu na e susu a Yesu. Ai wha mai Yesu sili le manuia o tangata. E whaalongo le upo le tua. Mai au si stai i ai. We are blessed when we hear the word. and we obey it. Put God to the test. And do what he says for us to do. And we will see all these blessings. An evangelist said, I will finish with that. An evangelist said, be hungry for the supernatural move of God. Why don't we see the fire power of God? Because there is little prayer. Because there is little faith in the power that is in the word. Because there is little hunger. We are spirit beings, filled with the Spirit. Christ in us, the hope of glory. The hope for the manifestation of all the excellence of God. People of God, this is his desire. For us to cross over from low living, from natural living, from carnal living, to a life filled with the Spirit, knowing who you are, knowing your identity in Christ, knowing that he will do what he says he will do. In Christ there is no lack. In Christ all things, he will supply all things to us according to his riches in Christ Jesus. In Christ we are healed. So blessed when one of our senior pastors shared with us a month ago a very, very large amount that the hospital needed, private hospital needed, for him to do his operation. God came through, used an organization to fund 40,000 worth of surgery. That's our God. In Christ, we have no lack. In Christ we can do all things because he will give you strength. Holy Ghost on the inside of you will infuse your spirit, your inner man, with strength and with power. God bless you, church. We love you. We pray that you will walk in the supernatural and in the power of God. In Jesus' name. Can we be all upstanding?
Ai se mana onga ia te oe la talo le tina. Na la mai ele upule nei taia. O mani ngalo ia te oe. Te le toe sa ilia. O lo ia tu tonu ia te oe. Le ke riso lea. E tu tonu ia te oe. O le wha moe le manuia. Le ane meo e wha moe ai. O lo watua e whaia moe. Tu samalana upu. According to the word of God, whatever he says, he promised he will do it. Because he is not a man that he will lie. Not even a son of man that he will change his mind. He is God. The faithful God. The one that remains the same. Never change. Yesterday, today, and forevermore. He remains the same. Your faithful God. Your loving God. Your forgiving God. Your blessed God. He's the one that answers our needs. Thank you, Father. We give you praise. Hallelujah. Hallelujah. Before you go home, just step into the greater one that is inside of us. The answer is not out in the world. It's inside of us. The greater one, the powerful one, the one with all the authority on heaven, on earth, is given to him. And now he's inside of us. What a promise. What a God that we serve. Ai se mana onga ia te oe. La mele si foi lo ao. Tau tina lo mana onga. Le alavar mana onga lo ia te oe. Thank you for na talo leo tina. Mo mana onga nei. Au fai uinal tatu sauni. Father, we thank you. Let's just pray in the Holy Spirit for a little while here. Faina e talo mai le nganga. Fale o tele mai le talo mai le nganga. Roboste kere Yere ke ma mahando baba pasio robo. loko. Fale o tele la ta. Roboste ere Ele ma 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 fo fo. grasa Hallelujah. Nemengia That tongues will mamanga connect to your rabase spirit. tekeya. That tongue will strengthen your spirit. That tongue will bring the answers. That tongue, God, will move. That tongue will bring a breakthrough. And that tongue will come through in your life. And that tongue will bring things together. And that tongue will bring unity. Will bring peace once again. And the power that is available. Yes, Lord. Yes, Lord. We claim it in the name of Jesus. We receive it in faith in the name of Jesus. Only believe. We trust in the word. Believe first. Hallelujah. Only believe. Let faith rise. Whatever you desire when you pray, believe that you receive it. Hallelujah. And you shall have it. Yes, Father, in the name of Jesus. Whatever things that are needed. When you pray, just have faith and believe you will have it. And then you will have it indeed. Thank you, Lord Yes. God. Hallelujah. Thank you for breakthroughs. Thank you for answered prayers. Thank you, Lord God, for that job. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus, that every need today as they lift it up to you, God, that you see and you will answer. Thank you, Father God. Thank you that you're a God of love, that we may know how great and faithful are you, O God. For God is able to do exceedingly, abundantly, above all that you ask or think, according to the power of God that works in you. Thank you, Lord God, for breakthrough. We rebuke the spirit of delay. Rebuke the spirit of disappointment. Rebuke every work of the enemy that tries to hinder, that tries to block the people of God from getting what they desire from you, Father. So I thank you, Lord. Thank you, Lord, for breakthrough. Thank you for answering the cries of your people. Bless you and thank you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Tu fatasi le wao avela yo se patsevi ya lo tata o tua awa fa maoni le tua fa maoni le tua
tau tino no ia te ia, mai whape atu ia te ia. O mea sa o walau ai, o mea sa o te talo tuai, o mea na o mana tuna tui ai. E whamaoni o le atua lele. O le atua lele liu. O na nawhi o le soe whamavau. O lau tau tinonga ia te oe. O wa oe te whamaoni. E te apa mai, e te alofa mai a te au. A wa oe lava o whamoimoi ai. O oe foi lo atua, o te whatua tua iai. Mana lelo tonu ya te oe te olai. Hallelujah, Father, we give you praise. Lele le olo watua. Now malo mana. O te tune ma vivi atu. Ma holi ma wilo. Hallelujah. Hallelujah. Uma
alu le nei tai ao. Nanto si fula valo ao mai tau tino ia te ia mai whapeat. Le li elo watua. E wha maoni lava oi. O mea wo whailoa. O mea wo wala awa tuai. O te tenton. Ma le whatua tua. E wha maoni lava oi. E te tali mai. A waele o le liu lau o fio. O lo soi fua lama oi. O ana nafi. O le aso. Se ia o le whavavau. E tu maulo wha maoni. O lau pati whawhitaile ia te oile nei tai au. A wai wha maoni lama oi. Mato te o malmalia o mato loto. Hawa ele oe se tua talapele. Ele oe se tua e masolo salo. I manuia wai foa i lau whana. Mato te o mato whape atu. O lau vi inga ia tuma o tulava ia te oe. A wai whamaoni lau o fia. Te whamaoni a mato whana. Te whamaoni o mato a inga. Te whamaoni o mato walawina. E te whamaoni lo mato lie. I le lumana i o launga luanga malau e kālesia. Mato te o. Mato te leo na o mato. Mato te o ma oe. A wai whamaoni oe. E te le tuua. E te le tuua. E te le tuua lama i mato. Tato te o ma oe. Se ia o le tulu ingo me o malo mato o tua. Ona mato whape atu lea. O lo vi inga lo mato o tua. Ia foi lava ia te oe. Me lam tango le nei Sauniga. Ma whatawhai taulanga o malo alangai nai le manu malo oe lo mato li ia. Ia mole mole atu i o luma lo mato li ia. Se tau fungala au. O le vi inga ma le whamanu ma le taele o mato loto. Ia tu ma atu la lo vi inga lo mato o tua le le. O lava le atua le tamā le atua. Le alo le atua le ngasa. O na griso le li faolo o mato wala ua tuene. Ala langa whatasi whanau pele le atua. Amen. Si maulunga mai loa ao. Tasi lua tolu. To God be the glory. One more time for the faithfulness of God. 1, 2, 3. To God be the glory. May God bless you. We love you.